Berikut prediksi line up PSM Makassar versus Sabah FC di pekan kedua Grup H, AFC Cup 2023. Prediksi line up PSM Makassar. Penjaga gawang, Reza Arya Pratama. Bek kanan, Erwin Gutawa. Bek kiri, Safruddin Tahar. Bek tengah, Yuran Fernandes. Sayap kanan, Reski Eka Pratama. Sayap kiri, Yance Sayuri. Gelandang bertahan, Zaki Ashraf. Gelandang bertahan, M. Arfan. Gelandang serang, Kenzo Nambu. Penyerang, Adilson Silva. Penyerang, Everton Nascimento. Pelatih, Bernardo Tavares. Taktikal, 3-5-2. Prediksi line up Sabah FC. Penjaga gawang, Damian Lim. Bek kanan, Tai Supar. Bek kiri, Dominic Tan. Bek tengah, Gabriel Perez. Sayap kanan, Rizal Ghazali. Sayap kiri, Daniel Ting. Gelandang tengah, Stuart Wikin. Gelandang tengah, Miguel. Penyerang kanan, Sadil Ramdhani. Penyerang kiri, Roman. Penyerang tengah, Darren Lock. Pelatih, Ong Kim Sue. Taktikal, 3-4-3. Semoga PSM Makassar bisa merebut 3 poin di AFC Cup.